Lakhain ko ratrok Duarbagori MSC constituency ara tumpen local MSC mate Karbing Thomas Council EM Richard Tokbi kapin kharateng pen VDC chairman Sarkoi rong pharatum Deithor Dulamara Diring Kohora lapen Baguria Havararatum aphan rong care karchoji aphan tangka kirap pajir pon Pinporda me kedam tang puana ningkana hutke Duarbagori constituency ang kangalong non ki khibom local MSC mate Karbing Thomas Council Education EM Richard Tokbi ason dhorom plak plepin pen non ason asek pi karcho ketalon bek nang jia porohut dihinahin akinang sotpu matha parsik ponsi tangka hin kachirabdun ang thek havar arar tumpen ningkang sam kachipaklang Lason si kedam tang matijong chikloni phai inkora phorni Christmas ahut sitami Christiana thorom ki kroito maphan sitami amunduli tinalong sitami tangka ke paledam ason si nonang kileji ar koini phai phorni karbi nimbarim ki kroito maphan mate rongker karkli je phan sitami tangka ke paledam ason si nonang kileji thang thang chiklo ni phai pho mate 5 February ningkan sekpi Kitalon Ponji, Lokimon Karcho, Kitalon Ponji Aphan Sitame, Adowan Tinalong, Tangka Kipali Japan, Local MSC Mate, Karbing Thomas Council Education EM, Richard Tokbi, Alam Toya Tengpen, Duarbagori VDC Chairman, Sar Koirong Par, Ahinpen, Pirangkia Thengno, Lamchak, Chipi Pon. Isia, kosondo, tayang deng son sini tumsi, ini kono, lagi. Dasarnya ke Hong Hari itu seperti itu biju nanti rong care rong ningkan si pen petai si karkli itu sesuatu rong care han panong si itu Duarbagori local MSC mate education in charge Sir Richard Tokbi alang li ningkimi pen dan hisap si rong care tin han di pajir pondo sila dak Duarbagori long stame chorti chupi ju tum doa na tum han sitame alang lihin pen ason si aning kan wang ta pon bom lo han nang ka hang e pini ke ning kan wang son thak thak si 5 January rong ke rap thak pan hedi ili tum ka ching hona em Sir Richard Tokbi education em ahin pensi arong tin la aron bari matum phan ke me arong aning kan wang son thak thak si pining thota mane tangka hedi ki rong ke rap farman ki rap pajit ko VDC chairman la pente town committee chairman la hai hui atum akirap ajok pen hedi ini nilitum han adon arong tin phan sitami pi pajit tang pon lo pining kwal chot alam ali ingkan pi pho prang mes tami pi kon bom lo News report Karbing Long Live